Көктәге фәрештәләргенә ашамыйлар ди татар халык мәкале. Без гади җир кешеләренә көндәлек ризык кирәк. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм инде озакка сузмыйча бүгенге ризыкларны әзерләүче кунагыбызны да дәшәсем килә студиябызга. Эстрадабызның популяр җырчысы, яшь, талантлы башкаручыбыз Илшат Хамаев. Сәлам, сәлам. Алтын барс премиясе лауреаты дип тәмамлый. Син алтын барсың бар? Бар. Мен беләм, мин хәтерлим. Ничәнче ел булды әле әйтеп җибәр әле миңа? 13-нче елда. 13-нче елда инде ел ачышы номинациясында, ялгышмасам. Елның ташкынымы, ачышы булдымы? Икесе дә. Икесе дә менә. Ачышы да ташкыны да булган җегет Илшат. Я Илшат, сәлам. Ничек хәлләр? Әйбәт кенә, Аллага шөкер. Сине күрмәгәнгә Әйе. 5 бултыр диерсең. Шулай шул. Мансабер. Менә мин соңгы күрешүебездә сиңа термос алып килгән идем. Хәтерләсәң. Әйе. Синең белән кулланасың. Ул термос миңа кайтмады кызганыч. Сиңа кайтмадымы? Башка җиргә китте бугай ул. Менә шуның өчен мин сиңа бүген бер дә алып килмәдем. Шулай менә. Әй. Яхшы, Илшат, син безнең кагыйдәләрне элекке кагыйдәләрен беләдер инде, шулай бит? Әйе. Беләсең, Мансабер. Хәзер кагыйдәләр үзгәрде. Хәзер син бер үзең генә. Син көрәшергә тиешсең безнең телезритель. Тамашачыларга каршы, ләкин бүген шартны бераз үзгәрттек. Син бүген көрәшәсең, менә безнең тапшырыбызны генераль спонсор булган Steak Cafe. Халал Steak Cafe дип әйтәбез. Итленең шеф-поварына каршы. Моны уже ашарга буламсың? Юк, бүген менә монда төрле ингредиентлар, ягъни мен алып бирәм миңа менюны, һәм син күрсәтә менюдан бер ризык. Күрәсең менә монда үрдәк. Үрдәкнең боты диелгән, төрле яшел дөресрәге, яшелчәләр белән һәм шия соусы белән. Шия соусын ясыйсың юк, шия соусын инде ул ярар. Ярар, инде мин Илшатка ярдәм итәм дип ясап җибәргән. Менә сиңа әйбәт була. Үрдәкнең боты, шуны матур итеп кыздыра кирәк. Менә бу яшелчәләрне бераз гына кыздырып алырга кирәк тә, матур итеп тизеп куясың да, шу итеп шия соусын иттереп. Нәкъ менә шуны булырга тиеш. Менә күрәсез менә нәкъ менә шулай иттереп ясарга кирәк булачак. Әйбәтрәк ясасам ярый. Әйбәтрәк ясарга ярый. Тәмнерәк ясарга була. Тәмнерәк. Әгәр дә син менә шулай барысын да башкарып чыксаң, сиңа бездән әле күчтәнәч тә булыр. Әгәр дә юк икән, бар күчтәнәч алып киләсең. Иңә кайтып син күчтәнәч алып киләсең безгә. Ярар. Сөйләштекме? Сөйләштек. Син әзер? Мин әзер. Әзер булсаң, әйдә киттек. Башлыйбыз. Я Илшат, үрдәкләрдер сәгә, икесен дә кыздырабыз. Монда 2 үрдәк бар икән. Үз вакытын көтә. О! 2 бот. Хәзер син алырга тиеш. Ал син эшләйне, мин монда эшләсәм кызып булмыймы соң? Так. Куяк. Монда куйма. Карый әле. Менә сиңа 2 таба бирдем дә. Ага, сыя. Так. Син миңа бу эшен дезрәк. Икесе дә сыя. Әйләндереп куясың анасын. Алда. Отлично дип әйтде. Отлично. Илшат. Менә бу күк мара табаларында. Сиңа бу 2 Күк мара табалары бик әйбәт. Әлбәттә. Үземдә өйдә гөлшан белән генә пользуюсь. Әйе. Табалар. Так. Илшат, сиңа кыздыра кирәк булачак. Монда эшең инде әллә нәрсә юк та син. Давай инде ашабызмы? Сиңа кисергә кирәк аныймы? Яхшы кисергә кирәк. Ашабызмы? Әлбәттә, әлбәттә. Всё, китте алайса. Пакеты белән кыздырсаң, безне бер дә дөрес аңламаслар. Так. Табаны кыздыргач кына куярга кирәк итне. Шулай менә. Шулай. Монда бит инде син булышып кына торасың. Әлбәттә, мин безне бу шакада мөмкин менә, әйе. Ну, пакет кисә беләсең син булай. Я, син башка, синең тормышта ниләр үзгәрде менә соңгы елларда? Мин сине күрмәгәнгә инде штатта күптән инде. Соңгы елларда нәрсә бер дә үзгәрмәде? Алай түгел бит. Гел шулай. Син иҗаттамы син башка өлкәдәме, бизнестамы син? Иҗатта да. Сетевой маркетингтамы син? Мин иҗатта да, сетевой маркетингта да, төзелештә дә, мин бөтен җирдә хәзер. Шуның өчен мин иҗатта әзрәк күренә башладым. Юк, сетевой дигәч, мин синнән бераз читкәрәк киттем. Ярар. Төзелештә, димәк, синең үзеңнең фирмаң бар, яисә син кайсыдыр фирмага эшлисең?
Анын турында майда кызып алайык эле. Анын турында сүйлөшмөйбүз. Анын турында сүйлөшмөйбүз энди. Сүйлөшмөйбүз. Ну, азыр уже күрөк тута билем энди. Күрөк турга. Күрөк тута билем. Энди руководить да ите билем. Хатта. Ну, Күрөкнү туттура да билем. күрөк тутуп тур. Айда. Иттик ишлерге. Кыздымы бу? Жакшы. Жок эле, жок, алига кызып бүтмөдү. Тобаны кызганмы, кызмаганмы, ничек проверяйтерге эле? Билмейсиңби? Билем. Мен обычно билесиң ничек итем. Мында су бармы? Су менен су тамыз. Су тамыз. Анда суда бар ана тегинде. Ярай. Аңладым мен. Менә күрәсең мында бер тамчы калган юганнан. Нахар шул су китеп биткәч юкка чыкса, демәк кызган. Биләштек. Икесендә бер кылдым, сиңа монда гриль таба да бирдем әле. Гриль таба. Барана гриль табасы. Evet таба. Иде бар шундай бер. Так. Ярар. Түзелешне калдырдык шиткә. Түзелешне калдырабыз шиткә. Сетевойны шиткә калдырдык. Сетевой белән. Тормай ямен кирәкми? Сумадан передачадан соң айтермен. Киттеңме сен анда? Молодец. Так, хәзер инде иҗат. Соңгы еллардан инде җырларым бар. Кем син ишеткән юк кебек. Әллә мин ялгыш? Мин дөрес җирдә тыңламыйммы? Эйсә ТМТВда бармы синең? Минем гомумән җырлар белән һәр вакытта проблема. Менә шундай. Нигә? Берәр җыр үзем язсам, бу уже эри башлады да. Берәр җыр миңа язып бирсәләр, мин аны ясыйм, ярты ел буена, 8 айлап китә бер җырга. Чөнки мин шундай перфекционист. Түгел, барысы да килеп чыкмаса, мин аны кешегә матурлап бетереп, бүтән җиреннән матурлап бетереп кенә. Менә наконец-то җиде ай үтте. Инде бит инде уже Җиде айда инде пандемиялар булып бетте инде. Җиде ай булып бетте. Шушы вакытта инде мин шу вакытта син бер җыр яздың. Бер җыр яздым. Нәрсә дигән җыр ул? Исеме бармы? Безнең диңгез дигән. Безнең диңгез бу Кама елгасы турындамы? Инде шул безнең диңгез шул. Безнең диңгез яисә бу мәхәббәт. Волга, Вятка. Нәрсә турында җыры? Мәхәббәт турында. Мәхәббәт турында инде. Аның инде. Мен дә моның клибын да күрәм, кадәр син диңгез буена бардың да. Җырладың да бергә шилтер килдегез дә. Шилтер килдек дә, кайттык та киттек. Клип төшереп. Кыздымы бу? Так. Ну-ка, салабызмы? Киттек аз. Беләсең, монда инде миңа калса сиңа ярдәм дә иткәннәр. Чөнки бу инде бераз гына терма эшкәртү узган. Ярар, инде җырыңа клип та төшердек кебек, шундый хит кушымтасы бар, сен сүзләреңне әйтсәң, без әйтми җырлап бир дип, Безнең хисләр диңгез, шиксез тирән диңгез. Так. Иң мөһиме. О дигән җыр бар. Шул җыры бар. Иң мөһим җыры. Иң матур. О безнең хисләр диңгез, шиксез тирән диңгез. Монда сиңа карап җырладың, хатыңа карап җырладыңмы? Хатын да бик нык көнләште. Шул җырны язгач. Чөнки клипта актриса бар иде. Син клипта төшереп өлгердеңме анда? Клипта төште. Бүген бит инде уже китте все ротация. Шулаймы? Всё. Алла версә клип. Так, анда инде актриса бар, сөйлә кызык бит. Бик матур актриса, мин аны белмим дә. Шунда күрештек тә 2 көн клип төшердек тә. Кайда ул анда? Соңдан күргән дә юк, белгән дә юк. Белмим, каян. Хатыма бик зак аңлатырга туры килә. Хатын күргән дә юк бит инде аны. Белгән дә юк дип, Хатын шуның өчен булышырга дип булса да балдызны җибәрде үзенең белән. Площадкага җибәрде. Ай, хатыннар, Балдыз минем битләрне ясап, гримировать дип. Имеш бу. Шундый рахыл. Хатын исеме ничек? Эльвира. Эльвира, молодец, Эльвира. Ярамай ерләрне арамаша дип тутырга кирәк. Үзе бармаса да. Дөрес эшләгәнсең, Эльвира, мин сине поддерживаю. Ярар, кайда төшерде дисез, төшерде урыны? Диңгездә бу Майамида шундый ниләр ул. Пляжда. Штат Калифорния. Нәрсәләр бар әле анда? Массачусетс белән. Массачусетс. Дональд Трамп. Шунда инде. Дональд Трамп ире күреште. Брэд Питт үзенә тоже янда икенче площадкада клип төшерде. Яңа киносын төшерә. Шуның өчен. Шуны мин уйлаган идем җыр дип. Ярар, Илшат.
Менің жырлағанды көрділер де, бұлар жырламасқа бұлдылар. Ярар, біз лучше фильм ғана снимайт. Оның янында біздің жырлау міне дейді. Ярар, қызым турында сөйлесіп алайық. Ой. Қызыңа? Бұл бек ұзаққа кетті бет. Мә көрдіңіз ме? Қатын турында болайған ал да, қыз турында. Ой. Қатын жол, қыз, әйе. Әтелер үшін қыз бала бетінде ол. Әлбәт, сен үш қыз әтесі бұларға айта алам шай деп, әйе. Конечно. Я, неше еш? Әлі менің біреугіне, сенікі уже Сен үшеу. уақыт енді екіншіге бараға? Барабыз, алла бірсен. Әйе, бір үш қыз, білесің ме? Нешек? Міне болай, міне болай. Аллаға шүкір. Әйбет ме? Перфект. Ярар. Әйе? Сөйлейді қызың турында? Қызыма 3 яш тола. Балалар бақшасына? Балалар бақшасына әлі ерімей, бака орын бермейлер әлі. Шының үшін шулай. Ане, сен кіріп қармады ма не? Мен Ильшат Хамадия. Мен андай. Ая мема деген, орын. Хотя кіріп қараған едім, біз сені білмейбіз, барып кеттілер. Айтам, ярай, тәмлі күрешке барып қайтайым. Барып қайтар, көрсеттерсің әйе. Сен сразу съемкасы білән кірді. Болат Байрамов білән бірге басып тұрам деп, телефонда көрсетем де. Бұла, берешектер. Әлбәтте, мен өзім үшін келдім деп ойлайсың шытылы. Әйе. Ильшат, сен әлі мына бұл ешіншілеріне қыздыра керек, білесің мұтта? Әжеп қарып ашық. Вообще, да? А? Матур болған бейді бұл? Өзім ейлендерім нашы өйтіп. Әйбет бұл ашақ бұл. Алла берсе. Так. Біз бұны тұзламайбыз да, бұрышламайбыз да, емеш? Үшін кейінде ол етен бейт. Маринованный. Әйе, маринованный. Маринатланған. Бізге қазір, ого, біздің таба қызды. Бізге біраз ғана яшылшелеріне қыздыр болара керек. Әже бұл ешлай қазір. Сен оларыны ал. Сенші қыздыр ұрайым мұны, әйде айт меңа. Мә бұларыны. Білмейм да жанда мой салырға ма ертің. Өйде олайғына. Ну, тамызып алсаң бұла. Мұндай табаларға ортық көп май керекті түгіл. Әне ал бараның бараны яшел білесің, май. Қос қанаты дерте біздің заны. Халық тілінде қос қанаты. Әзгіне. Айара, мен ішлемен де аңлашылды. Жеңсем, жеңгу меңа болашақ. Ішлейін. Күштен әшмеға болашақ сеңа деген мен жеңсем. Сен жеңсең, күштен әшмеға. Так, болды. Болды бұл. Білет, тұндырабыз ма? Давай. Сен әйт. Тұндырабыз, все, давай, сал бұла. Вот, шой деп әйтсен. Несе еткенде ши тұрған кіші. Кейтен бет, Аллам сақласын, мен жеген қойсам нәрсе бұларынан. Ислері шықты енді бектен. Әлбәтте, бұлардың бетінде бұл фасоль, ана ашарға бұлайды. Пішірмеше, дұрсырақ қыздырмеше. Кешер мұны ашарға бұлай, бұрыш, татлы бұрыш ашарға бұлай. Сен білесің, мұнда бұл гүмбәні дәй ме? Шампиньон гүмбәсін. Қыздырмеше, пішірмеше де ашарға бұлай. Білем, но мен бик гүмбә ярата тұрған кіші түгіл. Баш есті бізге көбірек. Гүмбәден бір отравлениедан соң мен больше гүмбә ашамын. Өзің ашарсың еме? Сен мухамор ашарға керек деп ойлаймын. Шампиньонларыны өзің ашарсың болады. Дәрес жерде болмағансың сен. Наверное. Урбанда ана теге жиған гүмбәләріне айыра білерге керек. Шылай болғандыр. Ярар, сөйлешәбіз тағын. Сөйлешу дәвам ете. Қызыңны бик қаты сөйлемедің енді. Музыкаль таланты бар міне. Шул қызық бетіне бізге. Міне сен жүрші. Сенің қатының жүрші ма? Менің қатыным жүрші түгел. Балаға сәлет көшкен бі сенен? Yok mu? Сен бит әтегінен көшкен? Менің қатыным жырлай башласа, тональностьтан көшіп кете. Менің музыкант олара құлақны кесе бет енді ол. Мәйтем жырлама. Жырлама. Яғни сізде музыкаль ғая болмай шақ енді аңлауымша. Қызым 2 яшлық кіші, почти 3 яшлық кіші. Нендей тональностьта башлай, шундай тональностьта бітіре. Жырны. Көплет. Жырны, көплет. Міне ол нәрсе деген сөз. Берілген бетінде, берілген. Кімне? Қатыныңда табиғат ял еткен. Табиғатың ял етмеген, міне меңа ритм берілмеген. Менің қатыным бейуші. Аның ритм бар. Міне шындай бір менде yok. Ну, әзірек. Қарамайы. Ақысы деген. Ақысы, әйе. Сенің қатын бейіші бұға сені бейіті әйінді бұл? Бейіті. Сен асыртек күн айтам, бейіші, қатынлары бейіші болмаған ерлеріне де қатынлары бейіті. Шан сөздерім,
Ышанам Булат, ышанам. Ничек анда? Ну, Алла сәсіне менде ғайлә гастрольға шығып кетерге бола қазір. Шылай бек? Шығып кетерге бола, Алла берсе, иә. Атаның бей, сен жырлайсың, қызың жырлай. Сіңілім, міне бұл жылны бірінші курсқа кірді, музыкальный училищеға мында Қазанда. Алқадиев есіміндегі? Тоже жерші, тоже бей. Бізде енді одни таланты. Ой, қаралы сен. Yo, айтары керек, бізде одни скромные таланты деп етері керек. Скромный, нық скромныйларбыз. Шо деп етері керек. Иншат, біздің сенің ішің бітті дейірік, білесің, мұнда сенің міне ішің бітті, сен қазір білесің, мәне іші біз бұл ризықлар айы дегустация сағаншы, әйді біздің тапшырыбызның тағын бір міне спонсоры бар, Ешіл Өзен сүт ішкарту комбинаты. Шының ризығына, міне бір ризығына еме дегустация сап қара, ряженка мәселе. Қазір сөндіреді де біз кәмін. Біз қай рекламаға кетеміз. Реклама уақытында біз мынарға пробы ясымыз еме. Міне, достар, сіз енді білесіз, Ешіл Өзен сүт ішкарту комбинатының брендтары бұл очень важная корова, Васькино счастье, міне, обни мама, мұны бітін халық біле білесің. Біз өзімізге де шуны сатып алабыз. Иге. Достар, сізге де кеңеш етеміз. Бүтін түр ризықлары свежий, кебетте мына датысын қарабаларға бола, мына шылай деп қарабаласың да, әменде қолданасың. Шылай біздің спонсорымыз болған итлі стейк кафедан, мына бұл тауық дейменде үрдәклер пішкен уақытта әйдегіз бір біргелешіп реклама қарайық. Рекламадан соң біз Ишатқа әлі мұнда бірімді әзірлеп қойдық. Сен әзір ме? Достар, көзі ашып емғанша рекламада тамам, біз қатта ішіп тәлгір алмадық. Әйді мына ЗМК, Ешіл Өзен, менде ряженка деген бұл. Мен қатып кератар. Әлік алардың соуытлары зұр есе пағынды пакеттейділар еме. Міне шундай соуытта шығара башқандар, биджойды соуытта. Нақылға алдың, шалт көтерін де іштің. Мен ряженка. Қатығында яратам, мен ряженкасына яратам, мен алардың. Nasıl temlerek dur? Big temle. Meniki de şap. Benimki şevrek. Alıp koyalım da. Tak. Ya İlşat, bizden birim. Mene bunda kurup durasın. 10 kağız. Alar aslında türlü sözler yazılgan. Sen, hazır şunu şiratlaşıp, sen, men aşağımızda, mesela Gaturadi şigindir degen söz. Sen şigindirge birer jırjılarga teyiş başaksın. Şigindir turunda. Ne mesela? Yımırık, gövdeli, yıdırık kadarlı, o şigindir bir gerek temle şigindir deyip. Berenge jırı deyindi o. İskeç şirket yersin, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Senden başlıyoruz mu, menden başlıyoruz? Senden başlıyoruz. Ha? Senden başlıyoruz. Men senden konakta. Men buna da... Talım. Tallarım, 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 sizге tağım bir qaytar idim. Tallarım, tallarım, tallarım. Жеңіл болды ба? Sizne min tağım bir tapqır көrer idim. Şutlamayız da. Narin. Dürüst mi? Doğru keldi, buldu. Mine talım, buldu. За счет. Так, қазір мен аламын да? Қалай деп, міне. Қалай, қарама. Қайсысы сен ашы еді, барысында. Арал енді яңғыр. Енді бұл жеңіл беремейтін де бұл яңғыр. Тұқта бұлат, тұқта яңғыр яума әлі. Сағыш басты көңелімді аңла әлі. Сен қайдасың, сүйген жарым, сүйген ярым, қайдасың, іздеп сені тәрізеден күттім мен. Әлі сөздерінде білесің екен? Давай, поехали. Су. Су бойында ұшақ яғни қамашыл тауық дейін. Сен қадысаның ұшақны құтсам әгер. Түшсәм әгер су бойына табармын көк. Бала шақна, сен мен ескершілер ол жырларын. Мен өзімде білмемектен жырларыны. Түрген екеніңді. Суға көмейді ол. Кеттік дальше, да? Су егірек, су сен мене шестағы деп аңғансып шығар. Ауыл. Ай-ау. Ауыл тұрында жырлар көп енді. Мен бошымда қазір... Мәне сен қойса ауылдан өзің.
Қайтам әлі ауылыма. Yok. Мен ауылдан түгел, мен Шалды ауылынан. Anlaşıldı. Etiyeneyi koy saldı. Бұрай деген ауыл, ол Башкирия яқларында. Buray. Бұрайдан. Hamdüne apa Timur Galiyev? Дүне падашым. Buray nokta bit o. Мұнда бүтін татар эстрадасы Бұрайдан бит. Mana sen avet. Да. Burayını bilemiz. No avul turunda indi şulay birimde jır isketişe. Eyt avulum. Bez mi seni? Yok. Kaydasın ben kaydasın. Eyt Burak. Anladım ben seni. Sizlerin güne işte. Avulum avullar. Dağ başına salıngandır. Bizning avul. Mene. Ol bir şişme var. Yakın bizning Avulga ul. Oldu mu? Ol şiş. Suvu temin bilem. Şuna kurem. Şuna göre Süyem. canım tenim bile. Gıtukay. Tukay. Mine yardım ettim. Şittay mı sana? Yardım ettim. Sena bulur. Baba. Gittik. Ay 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 ay. Kaya. Mine Tatar estradasında en көп жырланатырған жырлар ол Міне шушы. Авыл. Ол Шушы ағаш. ағашлар арасында қойын ең бірінші орында тұра бұл лидер бүтін ағашлар арасында. Міне кімнің гіне білмеймін репертуарын алман ендігіне жыршының. Біраз азына қазып қарасаң қойын шыға шық. Қойын тамыры, қойын бұтағы, қойын яфрағы, ауған қойын, үскен қойын, сынған қойын, жылан қойын, ақ қойын, білмеймін қора қойын дешкен жоқ әлі. Қойын ауған, қайтасы юлларыма, Әлі ятларда болсам да қайтырсын пулларыма. Салават абайның ғында әлі неше жыры бар қойын турында. Салават абайның жырларын алсаң, бүтін сөздері де келіп шыға бір жырында ғына. Әйе. Қойыны да, ауылы да, сандуғашы да барсы да бар. Әйе, әлбәтті. Кеттік. Әйе, әреттен барабыз мен нәрсе. Әтті деген. Міне, сенің әтейін жыршы. Әйе. Халыққа айт кім сенің әтейін? Ринат Хамадиев. Әйе, міне, сенің бүжелі репертуарында әте деген жыр жоқ. Бар. Но, әйтіп өтесім келе, міне, әнилер турында бик көп жыр бар. Әтилер турында бик әз. Міне, но менікі бар. Бар. Әйе. Аллаға шүкір. Но бұл Неужели мен демедім? Икі жырым бар, икісінде жырлап көрсет. Әйде, әте, әлбәтті. Қазір әтейін ғырланып қарап тұрашақ бұрында. Күз яштарын сіртіп қарайлы ұлып билеп тұрда. Ана шындай жыр үйренген едім, менде бұл түге менің әтеге бағышланған түгел. Бағышланғадан екінші жырлар мына. Шындайрақ еді ол түге суғыш тұрында ол. Олың өзі көптен әти болды, қабатыланды менде бойсының. Әткей деп жырланайды. Жыра бітіргейді. Тудым. Суғыш тұрдым. Да. Анары Фүдіре Сулейманова мені yazып берген еді. Менің даны сіңілімлерін де жырладым концертта. Ең ғаділ қадірлім әтейімлі Gözlerinden yeşillik gitmegen Yaratıp jırlıysa jırlarım En yaxşı sözlerim eytmegen Mən bunda indi qoşab salta ola, mənə malades. Şuna elətken. Әтейім сәлем. Qayсысы нәрсе екен мұның? Меңа гіл шол... Қара кер деген. Меңа гіл элеген шол қара деген сөз. Мен бетінде білем қара турында. Ақ қарлар руттай алтыры қара көзлерің, жәйлерден соң көзлер келер қара көзлерің. Хей, сен мені сүйреткенсің қара көзлерің,
Sihirlegen ağlar mine kara gözlerin. Kuşumdan. Kara gözlerin, iske alıp hurcuyaman kara gözlerin. Seni kaktağına kıyalım kara gözlerin. En güzel hem en seyikli kara gözlerin. Bu jırını kim jırdı? Kara gözlerin, Aydamir Bulat. Men Aydamir Mugun'un boyunda 2000 yıllar başında jırın biz kaçandır kıyın şul kaldırıp tatarça tercüme yasagan idik. Молодец, Әлі тегі ең бірінші татар дискотеклерінде жырлап жүрі идік. Міне. Қазір ол дискотекалар бар ма? Бар біраз, бір жерде, екі жерде, бір жерде, екі жерде. Ай, башым, қатырманым білем. Үліккеге баштаптарда yok енді. Все, кеттік. Ушақ. Межеланын бұтырда. Суйында ушақ яна. Сен башқанна табайды. Менің бар әтейімнің жыры бар. Әйді. Ушақ. Сіздерін гіне қатырламайм, конечно. Ушақ. Бик матыр жыр. Құшақ. Міне тыңдап қарағыз. Әйдәлі. Қазір түгіл енді. Бір әрнешек табып, тыңдап қарағыз. Мен ойланым, қазір тыңдап қарағыз. Әйді, ушақ. Ушақ. Әйде, шул су бойындағы жырлайын де, ярай бетеді. Су бойында ушақ яны, кім яндырған ушақыны? Булат келіп, әлі үрдәк пішіре, кім білген енді қазір аны? Oysa ekan mana. Sarı degan so'z. Bir elimin al sözünü. Ha? Bir elimin al sözünü. Jırlaydı. İlnat dedin mi? İlnat jırlaydı. Sarı. Sarı razalar. Ana göşürse jırlaydı. Yıllatıp da. Jırlatıp qalalar. Sarı. Sarı razalar. Şevcir. Молодец Ilnat. Sarı oldu. Buldu mu ne? Buldu. Benim için buldu oydu. Benim için buldu. Tamında jırlaysın keleydim. Yok bitti sarı. Yazmış деген. Mine Salavat'ın bir al kanat bilen jırlagan jırın yaratam. Yazmış деп атам. Мощный жырок. Haydi. Ey bu seyir yazmış, 16 tügel altmış. Aylarga ilse de ömür yazmışlar. Şular evinde. Tuğanlarım benim yanımda. Min dürüst jırlamaz kadama koy. Eski surette şul kışkine malay yılmaya en iyisi yanında. Yok alaysın. Mənim deyir. Мощный жыр мында айтыра керек. Mən şunday Elikeylerinin yer şağında. Şöyle bitəmi olacaq? Şolay biter. Mən şunday мощный жыр белән бүгенге рубрикабызга без нокта куябыз. Ноктагына түгел өндәү билгесе. Ишат бик зур рәхмәт. Молодец. Рәхмәт чакырган. Тавышыңны югалтма, юкта ни шакыра син әле. Сине саубулашмыйбыз әле. Мин рубрика өчен рәхмәт әйтәм. Җырлап биргәнең өчен теге җырлар. Тавыш, мөмкинлек, вокал. Әйдә үзенә берәр җыр, яраткан җырны. Әйдә башкар инде монда. Әйдә нәрсә, менә башка нәрсә. Нәрсә җырлыйм инде? Яңа җырымны җырлыйм инде, диңгез, мин Камасыл диңгездән чыгып. Мин әле оныттым. Мин аңладым, син әле каманы онытмыйсың әле. Хисләр диңгез, шиксез тирән диңгез. Тум-тум-тудум диргә тишең син. Тум-тудум, әйдә булды. Шулай әйтәсең, киттек яңа. Безнең хисләр диңгез, шиксез тирән диңгез. Тум-тум-тудум. Безнең хисләр диңгез, шиксез тирән диңгез. Тум-тум-тудум. Нәрсә драмда? Тум-тум-тудум. Булды шундай битте. Шуның белән битте. Шунда шуңай менә. Мин уйлаганнан бер. Монда ул теге артык мәгънәви ниләр. андый бер түгел. Монда просто. Язмыш керек җыр түгел инде бу. Бу язмыш түгел. Папса, па, машалла, ярат. Илшат. Үрдәгедә әзер кебек. Булар хәзер сиңа мотор итеп бизәп бирергә кирәк. Бизәп мотор итеп тәлинкаларга саласың да, аннан соң без әнә теге картинканы алып, менюдагы үрдәк белән син ясаган үрдәкне чагыштырып карыйбыз. Әгәр дә барса тәртиптә икән, ул үрдәкне ашау мөмкинлеге сиңа биреләчәк. Булдымы? Хәзер әйдәгез тагын бер кат бергәләшеп, тәмле реклама карыйк.
Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинаты Татарстанда азык-төлек җитештерү буенча лидерлар рәтендә. Барлык төр продукция, сөтләр, иремчек, кефир, катык, югары сыйфатлы шималдан эшләнелә. Очень важные корова, Васькино счастье, Обнимама брендлары Татарстанда һәр гаиләгә таныш. ЗМК Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинаты продукциясе югары сыйфат билгесе. Шулай итеп Илшат Хамадиев бүгенге безнең пешерүчебез дип әйтик, шеф-повар булсын көрәштә безнең тапшырыбызның спонсор булган итле халал итле стейк кафеның шеф-поварына каршы һәм беләсезме нәрсә? Менә шундый үрдәк әзерләргә тиешлим. Турасызмы? Турасызмы? Һәм мин күз салып шуны әйтә алам Илшат бер караганда. Әллә нәрсә аерылмый да бит инде, Юк, мин тырыштым инде, теге моторрак булмасын дип. Барыбер килеп чыкты. Барыбер мотор килеп чыкты. Барыбер моторрак килеп чыкты. Ярар. Гаебит нәрсә? Шулай ярар, теге бер тигез килеп чыкты дип әйтәгә. Син бик ышанып китмәсен өчен. Бер тигезрәк килеп чыкты. Чөнки әле монда күп кенә ингредиентларны сиңа инде кисеп тә җибәргәннәр иде. Шунда күз уңында тотарга кирәк. Я, хәзер дегустация мәсе калды. Аңарча мин инде әйтәм дуслар, менә бу Стейк кафе, халал, итле, ул урнашкан Меридианный бер адресы буенча, Барул Спартаковский 6 адресы буенча, Инстаграмда аларны Meat Store Кызаян дип табарга мөмкин. Үзем дә булдым, гаилә белән, балалар белән. Мин дә булган барында. Менә мондай. Бик шәп. Менә мин теге Меридианныйда барган идем. Менә бик ошады, молодцы, җегетләр, марканы тотыгыз, тотыгыз, шул марканы төшермәгез дип әйтәсем килә. Я, әйдә башлап дегустациясы. Мин сине мактадым да монда. Бәлки машарлык түгелдер. Беләсеңме, мин үрдәк итен ничек төрәтәм. Кемдер яратмый үрдәк итен. Бар шундый кешеләр. Вай, что үрдәк итен. Мин яратмыйм, бисмилла. Ничек? Ашарга буламы? Илшат. Инде соусына капарым. Соус белән обязательно соус белән. Чия соусы да бар. Бер şeyine капарсың ярым икән. Ничек ярамасын, әмма? Устар. Хәзер булган бу. Бу пешкән. Туктатыгыз мине. Булды, тукта, хәзер ашап бетерсең. Сөйлә. Шәп. Ничек булган? Шәп. Әйбәт булган бу. Бу ашарлык буламсы сиңа булыр, яме? Монсы миңа карап кала инде менә. Беренчедән рәхмәт килгәнең өчен. Икенчедән котлыйм. Яхшы килеп чыкты. Үрдәге. Өченчедән безнең тагын бер спонсорыбыз бар. Ул да булса Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинаты. Һәм менә шул ЗМК Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинатыннан менә бу коробкада булган бөтен нәрсә синеке, яме? Менә булар барсы синеке, шунда торып торсын синеке дип. Менә бу ичендә аның менә бу сөтләр, кефирлар, обнимама, иремчекләр, әйткәнемчә, иң кирәк таныш брендлар әлбәттә көндәлек кирәкле бирләр. Бу Васькино счастьелар монда, әшмәтәннәр, рәсемнәр очень важные коробалар. Һәм башкалар. Менә коробка тутырылган, синеке алып китерсең сөйләштек. Ярар. Менә. Күчтәнә шул иде инде ул. Ну күчтәнә шул була инде. Я, телевизион тамашачыларга үзеңнең теләкләреңне ирештерә аласың. Бәлкем теге концертлар белән йөрегә җинасыңдыр, кем белә бит. Бәлкем бардыр планда андыйлар, кайтасыңдыр кабаттан. Инде әйдә төзелештән хәзер иҗатка. Тегесендә монсында алып барырга кирәк. Яра. Бик күңелле. Әлбәттә. Төзелештә дә бик күңелле. Әлбәттә. Эстрадада да бик күңелле. Инде мин барлык безнең караучыларга сәлам дип әйтәм. Барыгызга да хәерле көннәр, эшләрегез уңышлы булсын. Инде безнең шушы теге авыррак заманнарда сезнең эшләрегез барысы да яхшы булсын. Сезнең эшләр яхшы булса, Алла бирсә, безнеке дә яхшы булыр. Яхшы булачак, безнең концертларга килергә акчагыз да булачак. Дип истәп куй инде. Дуслар, тәмле яшик, тәмле ашык һәм инде тәмле көрәшне яңа сезонда атна сайын TMTV телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз, ашларыгыз тәмле булсын.